ala masyarakat. Sesuatu yang bermasalah tidak saudara, jadi setiap kita yang belajar untuk kita berkelas, maka sesuatu seperti kita tidak seperti itu. Para Islam, para Al-Islam Foundation, para kita dapat bersama dari hari sekarang seperti yang kita awal rumah kita ini, semua ada yang ada rumah, apa semua dengan itu satu pelajaran yang kita ambil Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'usu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradu Allah qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirin dito mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumasan sing kamu kabiaksahan. Humatud na isab kami kanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu hari indiin na sadya. In abutan sin suara ini. Lagi-lagi masih rakitan ni wa pangadjian bunga sin pag-iman. Bunga sin pag-iman papasingurun kita niyo in pag-amal sin mga bariman usog iwan bariman babae. Amin timatapil, wala na butas, hatiap-tiap kanabihan iban rasul, aula-aula na hamasa
sin Nabi kahinapusan, iban Rasul kahinapusan, junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Mga kakasinsin Allah Ta'ala, in ayat ganap pangadjian yatud namo maun pahadarat sing kamu, ayat hikahangpu tagwalo, paayat hikahangpu tagsiyam, hasuratul Hadid. Di ayat ini pagpakuyag sinallahu ta'ala. Mga sila bariman usug, iwan bariman barai. May tayad to pagpakuyag, sabab nakahinang sila sinhinang. Nakabaugbog sila simpamaugbog. Hinang kabayaan sintuhan, pamaugbog kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, inhinang ini, iban pamaugbog ini, karunahan na to hajaman pitna amun nyari kita niyo, nakurdun kita niyo, nalibut kita niyo, sin pitna, sin musiba, iban sin ginisan babara pamangin. In bariman usug, iban bariman babae, yamalan nila mayan, harila nila, aatay nila, hajantung nila, hapituanggaw takbaran nila, in kabayaan sinallahu ta'ala, iyay masintuhan, in inang nila, yanugharaan sila karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat. Tainguan tanim mga anak ka po, impalman sinallahu ta'ala kanila makakuyag. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Sa bunnal tuod parman si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sila bariman usog, iwan bariman babae, piyag na pa kanila, in uno-uno na, yanughara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hangan kabayaan sintuhan, liwajhillah, wabtirai ridwani, piyag na pa kanila. Daing hamanga, yanughara kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nagnapaka, nagsarak ka, hakabayaan sinallahu ta'ala, inda utun nila, impuhungun nila, karidaan sila sintuhan. Ampawang nagrida na intuhan, malapay ang kataan magrida kanila. Pabila kumuyag na inallahu subhanahu wa ta'ala, pabaitaan sinallahu ta'ala inhalangit, pabaitaan sinallahu ta'ala inharumi, aun kakuyagan niya kuyag kamu, aun kalasahan niya lasahan niyo. Magkarunahan kita niyo mga anak ka po, unuin hinang yan, may ta sila kialasahan, may ta sila kiakuyagan, al-mufiqina wal-mufiqat wal-musaddiqina wal-musaddiqat. Aming mga sila yanugharaan sinallahu ta'ala nikmat, uno-uno na karayawan, iagad nilain atulan kabayaan sintuhan, hapag zakat, hapag napaka, hapag sarak ka. Iagad nila maning kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Timinggil kal na sintuhan, hikarua timinggil kaihlas nila, iban timinggil hapag iman sa bunan. Haula illazina
yatakabbalallahu minhum. Sila na yan in mga ipon sintuhan, babaiban usog, nag-amal, iamalan nila in nasabutinan. Yatakabbalallah, ay maun sinallahu ta'ala, aun kanila karayawan dunya ray nga Tuhan, bang aun na karayawan day nga Tuhan dunya, aun na karayawan nila hantara nila magkahit. Adapun bang aun karayawan nila magkahi, wala doon ng kabayaan sintuhan, karayawan nila sa jari makarihil karayawan hinang katao pahang katao. Magdirihil tungbas, magdirihil karayawan Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya iagad, ing kabayaan sinallahu ta'ala hapagdihil, zakat, napaka, iwan sadaka, iwan unu-unu na tatabangan. In bar iman usog, iwan bar iman babae, iagad nila, ing kabayaan nila, aun sad to kabayaan nila, sa wala nila na iagad, in iagad nila kabayaan na sadya si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Iagad nila maning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqradullaha qardan hasana. Lipat sin Tuhan. In karayawan dunya, iban karayawan adlaw akhirat. Yudha'afu lahumul ajru wassawab. Lipat sinallahu ta'ala tutungbasan dunya, in karayawan dunya, iban karayawan adlaw akhirat. Kanda siyo, pamanga sila nagjakat, pamanga sila nagnapaka, pamanga sila nagsaraka, pamanga sila nanulong tabang ha mga tao, barhadat. Biyadi inindagbus sin paglipat sin Tuhan, had pababa, bi asyari amsaliha. In hambu makahangpu. Hikarwa, lipatun sin Allahu ta'ala, in karayawan nila, in hambu makahanggatus. Hikarwa na. Hikatu in hambu makapitong gatus. Ini kaupat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allahu Ta'ala siya magbabaya-baya. Siya mabaya lipatun makamataud wala naruunin umbul. Kita niyo yung mga tuan. May tayad to. Wallahu wasi'un alim. Allahu Ta'ala siya ay magbabaya-baya. Singkatan kabayaan niya, wayroon nakaingat sing kabayaan niya, bang siya magdihil. Indirihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala, way jangkaan niya, way had niya. Pagpaibog ang mga sila bariman, pagpaibog ang mga sila wala pa nakasud, sud na kamo, sumud na kita niyo, pakabayaan sinallahu ta'ala, lipat mang lipating karayawan, ampain tao, di makalipat sing karayawan, sabab misanin siya barhadat da siya, malipating karayawan kaniya. Yadto mga anak po, wa aqradullaha qardan hasana, palman sinallahu ta'ala, lipatun kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala na makamataud. Uno pa yanin lipatun kanila yan. Walahum fil jannati darun naim. In sila yan tao sulga. Halaun sin sulga darajat. In sulga darajat. Sagawa in sila. Sa taas-taas darajat. Iyanughara kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala maita kakuyagan nila imang dihil. Kakuyagan nila ray sa bindihilan, sa labi ing kuyag nila si mang dihil.
May tayad tulawing kuyag nila si Mang Dihil, sababin tao Mang Dirihil, pataurun sintuhan. Sababin tao magnapakatiranan kabayaan sintuhan, magsarak ka kabayaan sintuhan, ganapan sinallahu ta'ala, hakabuhi niya, iwan hakamatay niya. Dahil nga sabab yadto, makuog na siya rihilan sa lawiing kuyag niya Mang Dihil. May talawing kuyag niya Mang Dihil. Sabab bukun dareng kaniya, imbaran niya bukun dareng kaniya, impiang dihil niya bukun dareng kaniya. Nauno sa diyeng kaniya, makad hakabayaan sin nagpapanjari kaniya, iwan sin nagdihil kaniya. So, mga tuwan, aming paglipat yan tim makakuyang. Na, unim biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan niyo. Hisiu-siu imya kada kabayaan sin Tuhan. Iwan, iagad niya, in panghindo, naraak kanya sin Tuhan. Pakadopada paudan azima. Magparuntungan siya simparuntungan mulia. Inamay taong paruntungan mo kung mulia. Nagparuntungan ka, hakabayaan mo, iwan na kabayaan nila. Ampay paruntungan, nagtaat, iwan nagibadat, iagad mo yung kabayaan sin Allahu Ta'ala, paujun pid dunya, wa paujun pil akhirah. Karayawan ha dunya, iwan karayawan ha adlaw akhirah. Ampay bukun, karayawan sa jara hindi, kanghian na ridto, wal iyadu billah. Na, uno pembeta sin Allahu Ta'ala, lahum ajrun karim. Tiyatagamahan sila sin Allahu Ta'ala, tungba sa rayaw-rayaw, haadlaw akhirat. Mga anak ka po, tayo kuran natin dunya. Adlaw-adlaw yung pag-anak. Adlaw-adlaw yung mapatay. Adlaw-adlaw yung masakit. Di na to kaingatan. Ang payari kita ni hamasa. Aun sakit bigla. Aun kamatay bigla. Dahil nga sabab yan. Papagsadyahon kita ni kauhaan tagupat ka dyan. Sabab simbihad tuwing kahantang niya. Uno pa yung parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wallazina amanu. In mga sila. Nagpaparat saya patuhan. Amanu billah. Nang hinunggali pa Allahu Ta'ala. Iagad nila yung rukun iman unum. Iagad nila yung panawid kabayaan sinallahu Ta'ala. Amin hiatud sing kanabihan iwan sing karasulan. Wasaddaku birusulillah. Wasaddaku birusulihi. Iwan piyagkahakaran nila. Ingkatan kanabihan iwan karasulan. Wallazina amanu billahi wa rusuli ulaika humus siddiqun. Mga sila yan. Martabatus siddiqiyah. Nadawhat nila in darajat sa taas-taas. Amanu billahi. Piarat saya nila in Tuhan haatulan pagparat saya. Hindu sing kanabihan iwan karasulan. Nang hinunggal sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallazina amanu biwahdaniyatillahi wa wujudihi. Mga sila. Piarat saya nila. In atulan kabayaan sin Tuhan pagparat saya kanya. Iwan atulan pagparat saya kanabihan iwan karasulan. Ulaika humus siddiqun. Nakakadto sila padarajat sa taas siddiqin. Mga anak ka po. Ing kahalubiluan si Manu siya bihaon nag-akkal. Nagputing tabiya yaon. Nagtipo.
in siddiqin amanu billah haqqal iman biwahdaniyatihi wa wujudi. Panghinunggali patuhan, iagad nila'y natulan. Hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, mga sila yan, ulaika humus siddikun. Hisiyong siddikin, hamasasin na din, amo na imiyagad ka ni hamak ka. Hapagunahan hi Abu Bakar. Dahil nga sabab yan ay nato kalupahan. Aun biya itasin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod kan Abu Bakar. Iman hi Abu Bakar. Impanawhid hi Abu Bakar. Sali dahil pag-iman na to. Sali dahil panawhid na to. Nakawid din kan Abu Bakar. Timbangun isa-isa niya. Sa taud-taud, manusia, isa-isa niya timbanganan si Pang. Sa taud-taud karayawan ni Abu Bakar. Mayta, siddiqin. Way siya namuting patuhan. Way ra siya namuting pabaran niya. Way ra siya namuting papagkahin niya. Way roon kaya pamutingan niya. Haulai amanu billahi wa rusuli ulaika humus siddiqun. In sila to siddiq. Taniw yan mga anak po. Amo yan to in pamaugbog si mga bariman. Papasinguran ka to taniw. Papaupihan ka to taniw. Aula-aula yari kita niyo hapit na. Sakawa makasusa di nga tunsintaw mga pitna. Ima nasim pitna mangi. Ima nasim bala mangi. Ima nasim musiba mangi. Im problema di hati hun sinta. In himatira. Amura imbar iman usug ibambar iman babae. Na uno pa mapuas di nga siddikun. Wasuhada. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sim mga sila na syahid. Fi sabilillah, tiyuk nila yung kabuhi nila, tiyuk nila in alta nila, tiyuk nila in nawalihan nila, pagkabayaan sin Allah ta'ala. Nara nila in amano, nara nila in siddiq, nara nila in syahid. Kita nyo yan, mga anak po. Inda rabbihim hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bukun hadarat na to. Di kumagulalan pa tao. Sakawaing kabayaan niya gulalan. Dahil hamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jajaan wala syukura. Amo yan impamung si mga sila. Kanabihan, iwan karasulan, iwan simyagad kanila. Uno pa yan mapuas din dito. Lahum ajruhum wa nuruhum. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, aum pa kanila tungbas. Tarayaw-rayaw. Tutungbasan din nga Tuhan, yung kagunahan na to. Bukun tutungbasan din nga tao. Biyasin Yahudi wan Nasara. Kimakawa tutungbasan din nga tao. Ayad tulong nin bang kuyaw mabagay. Mataw din ni karihil ka ako. Ayad tulong na bang kuyaw on koneksyon kumadtukan niya mataon. Bugto sila pa koneksyon patuhan. Na lahum ajuruhum. Aon kanila tutungbasan. Uno pa yan. Tutungbasan hadlaw akhirat. As-sawabul jalil. As-sawabul jajil. Tutungbasan sa rayaw-rayaw. Wala pa kiyari rihil sin tao rihadun niya ini. Tao baba, tao taas, tao mataod. Panyap din. Tunggal din Allah Ta'ala magdihil hadlaw susunod. Uno pa yan.
wa nuruhum iwan dihilan sila sintuhan sahaya yas'a baina aydihim anugaraan sila sintuhan sahaya hadlaw kana masahaya ing kuliling nila maita sabab aun asal sahayari piyakay nila in sahayari hadunya bang adlaw akhirat original sahaya na uno in sahaya yan mga tuan wa nuruhum sahaya yan ugara kanila sinallahu ta'ala sahaya sin pag-iman nila sahaya sin panauhid nila sahaya sin iagad nila inda akan sintuhan siddikun wasyuhada uno pa sila yan al-musaddiqina wal-musaddiqat wala sila nagkuripot wala sila nagmaikot sindirihilan kanila sinallahu ta'ala kaya nila yung suko nila imbukon suko nila kayadto nila na amuadto mga anak po na magkarunahan kita niyo sahaya amin urulun sinatay na to urulun sin suara na to urulun sin pito ang gautabaran na to sujurun hisujud sin ginhawawaran magad pasahaya biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala karunahan sin kabuhi iwan karunahan hakamatay wallazina kafaru ada punin mga sila nagkufur wakadjabu nang himuting fahum ashabul jahim in sila yan suko sin apinal ka jahannam hindasiyo allazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim wal iyadu billah imma nga sila nagpupur imma na sin nagpupur kaya ingatan nila o natulan di nga Tuhan di nila karon nganan nila sadya sara di nga Tuhan sa di nila akarunin di nga Tuhan inakaron nila pikilan nila, napso nila, sahwat nila, biya sin Yahudi van Nasara, hangkan na yaong kauhan, tagupat ka dyan, taas tulun kita niyo kanila, palayoon kita niyo rin kanila. Mayta, maluno na inda Rabbi. Piyagmulkaan sila sin Allah Ta'ala, hasabab sin pagputing nila, hasabab sin pagkupur nila, hasabab sin pagtakabur nila. Ulaika ashabul jahim. Sila yan, intag suko. Sin kayo nasusulyab waliyadu billah. Na amuyad to mga anak po inayan. Unin pamaugbog si mga bariman. Tumabot kita niyo. Pamaugbog nila, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban, biyayta kato tanyo si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam puas hindi nga ayat. Dahil nga mga pangahugbog nila a'malun pinang. Apabila mahinangin-hinangin ni la yaskunu syaitan fi baitihi wa fi jasadihi wa fi qalbihi wa fi jami'i a'mali. Bang niya mahinangin-hinangin ni di makarao sin syaitan maghula haatay niya. May tapaghulaan sin syaitan in atay hoon. Di manglag subdivision malingkat. Tauin ng lalag dito kita nilong na. Executive. Dito kita nilong na subdivision in executive. In syaitan bukon manglagmad to. In lagun niya tao. Bangin nalag niya tao. Executive inunun niya. Pabaran niya. Bukun siya executive patuhan. Paghulaan da sin syaitan imbaran niya. Bang maghula na yung syaitan habaran niya. Nakapaghula dahabain niya. Waliyadu billah. Na inamal si mga bariman. Bang tanyo ini kaamalan, di makahulain syaitan hatay mo,
di makahulain syaitan ha mata mo, di makahulain syaitan ha bahay mo, di makalamu din syaitan ha ununo pakaradyaan mo. Number 1, at-tahara. At-taharatul batina wa zahira. Tuway kau halawm kasutsihan. Kasutsihan lahil, iwan kasutsihan batin. Apabila kau halawm kasutsihan harwa na sabut, hakatampalan, iwan hakasipukan, mabukain syaitan. Kabukaan kau sin syaitan, may taon sa hayayawn kay mo. Aun sang jataron kay mo. May ta, wala nabugtoy na tayo mo patuhan. Wala nabugtoy suara mo patuhan. Wala nabugto inhiwal simpito ang gauta baran mo patuhan. Uno yan, palman sinallahu ta'ala. Inna Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Kalasahan sinallahu ta'ala mga sila nangangayo kaampunan halapal. Iwan nangangayo kaampunan hahinang. Iwan kalasahan sinallahu ta'ala in naglalano pagwa, iwan naglalano halawm. Dahil nga sabab yan, kasuban sin syaitan lummi. Unang kasuban niya lummi pangatayan. Yaon hatay mong pagkupur. Yaon hatay mong pagigil. Yaon hatay mong pagjangki. Yaon hatay mong pagtipo. Intaw malano atay imani wa tauhidi haqiqi. In pamarat sayan niya cukup. In panauhid niya bunda. Sarat sinikatay sinhinang impanagnaan halawm kasutsihan. Tayan mga tuhan. Dahil nga sabab yan, bang kau nagsambahayang halawm kasutsihan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. At-tuhuru satrul iman. Impagsutsi mo, kang tunga na simpag-iman. Insambahayang mo halawm kau kasutsihan, way igil mo, way jangkim mo, way puting mo, way takabur mo, way pag-anyaya mo. As-salatu nurun, insambahayang mo yan sahaya. Bainaka wa bainallah. Antara mo iban sintuhan mo. Yadto mga tuhan. May takaw kaya bukaan sin syaitan. Di sumud pa atay mo. Di sumud pa mata mo. Di maun patay nga mo. Di sumud pa bay mo. Sabab yaon kay mo yung sanjata kabukaan niya. Puno yung sanjata yan, at tahara kasutsihan. Nasa kaling kasutsihan sing kaiwanan magtukod-tukod. Bukon magtukod-tukod, makadhatunan. Kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dahil nga sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, gaitaan kita nyo, dahil nga mga sanjata na to, sila, at-ta'a, wal-ibada, amo na yung pagtaat, ibang pag-ibada. In halawm kasutsihan, kugda ng pagtaat ni ibang pag-ibadat niya. Na, in kakuyakan sin syaitan, adamut tahara. Way kasutsihan niya batin, way kasutsihan niya lahir. Uno pa yan mga tuan, hikarwa. Bang niya mahinang. Di makasuding syaitan pabaran niya, sababing syaitan, ingkatan dugo, ingkatan lalabayan sin dugo, dito sumuding syaitan. Bang niya mahinangin ini. Magsilawaking syaitan. Uno yan tuan. Hikarwa. Kasratu jikrillah. Matao din panumtum niya patuhan. Matao din jijikiran. Way nagjikirin tao. Imbar iman. Kawan tagupat ka jam. Nagjijikir.
way paghali. Uy, may tayad to. Kimabtang siya pamarayaw jikir. Naghinang siya pamarayaw jikir. Nagbasa siya simbabasahun ang pasyar makaingat inim marayaw iwan inin mangi jikir. Nagtali siya simmamarayaw jikir. Naryadin na bangya untiwila niya na yung jikiran. Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha jikran kasiran. Wasabbihuhu bukuratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikat. Yukhrijakum minadh-dhulumati ilan. Wa kana bil mu'minina rahima. Nayad to mga tuhan, hisyusin tau mataw jikir, dahil tunay syaitan, tialaw na kanya simbuka. Sabab yaun kanya insan jata, di katangkisan sin syaitan, sa na siya tumapuk. Nayad to mga anak po, murah-murahan, ganapan na to dakumbaan, mayabot na inwakto. Inta unanum tumpatuhan, alamat malasa patuhan. Bang siya kialasahan sintuhan, palihalaon siya kabuhi, iwan hakamatay, magkarunahan kita niyo pamalihala sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di na to na kakausan palihalaw nimbaran na to, inanakapo na to, bang bukun agarun na to, inatulan kabayaan sinallahu ta'ala, supuhan na to, singuran na to, mga bariman usug, iwan bariman babae, tubtub na rin نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.